Tvgh yes we inspire you more mestre say ahwefo any day di kan a wo dia be pay attention so a eni die ni ahobrase ma wo hwe wi a esro wa no subscribe abaye channel no so ama ye wate na wasan so I like no wa so ama nipa mienu miensa bi na wo mo so ehun ni ekoso Ghana hwe yie bi a na wo mo so wo ma ye eye ahweye e wo Ghana ha sei si enim se Empress Gifty adore ye ni enim se sa wo ma we wo hwemu pa ebra onwale ni kru eye host na do na eye Gifty na wo ye NDC ni mapa ya no ye NDC ni NDC for ye rally ni ade a ye fe ne betoto ndo ye NDC ni ankasa na esan se aware nti ye so ware a na wo no kuma ye ho number akoniti eye hopsi ebe fa Gifty aware no na wo se party a ni kunu edon no ono so ede ne ntoma kobo ni kunu ano na wo ne omo nyina e katwe mo ebo party ba ko wontimi nja ne kuma ni nkodi NDC achi nti okoka ni kunu eye na John Dramani Mahama elect president a enche bia ni we se kundwa so ewi ni ye no ende Gifty adoye di suni abebrese ne ndum mama ndum ya eye we na isi boma no e jubilate e mani chinkwa kese pa esan se niema eye MPP for di ni kru hopsin adoya form no na no odin enti wo mu nyina de ani gye a hopsin so ekoma ama ho ekoma no chinkwa na se congratulations kese pa na aye ni kansa Agradaa se Evangelist Mama pass a Gifty obo wa sa crocodiles congratulations bi na aye se wa be chat internet so na wo ye social media no so na your sister jajajajaja na ye ka ayi niema wo no kunu anase sika mo pedi wo MPP mo nyanti anase mo hu se eye NDC party no mo hwe ko position e be tenti mo pe baabi mo yusu ma mo pe baabi na ma san de mo hu akwa ye wo ye ka mo a mo di NDC chipa yo no Evangelist Mama part because in comsha wo no hye ya amfa no wo ka kire MPP for san wo mo hye white enye bibisa white no wo ma hye enti lusa ne de lusua no mbe lusu enti Gifty e wo mo ene kita din e wo NDC misrew entu mirika e fa ho mbe hye na won ka ho Agradaa nkra to de ma Empress no ano di ma ye hwemra man congratulations be man congratulations e me ye hudua broni o na ye ni mu bi aye ti NDC fie ho no we are not going to anybody we are not going to give anybody stars or say you are on point na ka JM no fa sam nchaka mu bi mu betimi apia bonten abebo JM din say John Dramani Mahama fa sam ncha ka mu bi ka mu betimi apia bonten abebo JM din mu wura fi mu ho ensam abu kagu ni so enim gwase amugu no entro mo twitwa to no so enu tina Kevin Taylor be ka kire Ghana for say nobody should insult Agradaa entina or say you have entina Kevin Taylor pie ba bon say be ka say nobody should insult Agradaa because omunim wo ye fam wo bra ye fam esu a ye supen nyame ne me abekasa ma Bible say become me prophecy nyame se omu nhye fita oma nhye de besi anyasi we are all happy for JM we give him congratulations eti wa woteta nchan wa woteta fichire a wo pefie ni mu aba no mu amaka pru nachi mudie ni nkwase aka pru nachi no me ba cha don't come out so kan wasem e be boba kutia wo na me de wo mo ni wo ko pridi hu mo jai din no de ma mo no me de wo ne me be pre ho me nyan ma wo me ka no kra kira wo mo ni wo ko pridi hu e mo jai din no de ma mo no me de wo ne me be pre me nyan ma wo nobody can come and fight me with JM me jai ma wo de adiako what was here one mo ni wo pridi hu ne din obi di akosua obi di kwame obi di ama eso kwabra ne timi ni obi be pridi hu na wa jai din no di ama wo wase wunti me ni saabiem me pa chao sa makaka ben ni mwani so mo wi mo petition na mo hane mwani no obi antimi emfa ni hane ma emma ba ho anwan fie o aprinkins ma fie o emfa ni hane ma aprinkins ma fie me catch mu play fa me nyo mo give up in life no but love so me I don't give up in life chi wo mo hu jimi wo mo ho but most of you people e mo ye greedy
The man free MPP where niti and you greedy. Most of you people have been disrespect JM before. And then I'm for people to see say you love the man. You have disrespect the man before. JM Ubejeni Mugwasia wa my gun and Munino, and Yamumupi Muknuno, and some of Mujina Simpia so a Kafa JM. What I say, and then Nana Diamuquaco Pediano, Manyano, and a mobile who diablo nibe pretend them to behave for it to look say you love JM. May kind of crash them pray. Mujina Simpia so can some ya wonkophobia makotina social media ju wo mo mo kunu mu betina simpie so aka kire JM sa wo ye korinsani awa bra mu nim say JM enye korinsani mo nsem dia mo kan to disgrace the man eno na ma papa no what na position be see now eti enye na papa na wi ni no ena mo ba betena se abebrebri moni ase se baifuo mo ba bebrebri moni ase se baifuo a wachi obi ba rie abebrebri moni ase for it to look say you love JM. You people should shut up and go and sit somewhere. All the disgrace you have been disgracing JM, no? All the disgrace some of you have been disgracing JM for so many years, no? Unless you people come out and retract your statements. What was here? Muchina simply so good JM anymore say. Obi papa o onimu sanum ba mo be jab wonte so ye korinsani all because mo fru de mo be die nti and I apam mo free mo party mo so and then mo be brebri mo ni ase for it to look say mo dodon Germany Mahama mo ko pa ba bi ntana mo nkona mo ko go and find somewhere to sit. Go and find somewhere to sit. On mine na ato aba and o ma chuso se de o mo panie. And so someone yama be a buyer no ya papa mo MPP for bebre o man tie sunsun mo nsam no e ho ne de every mistake no odipa kono was powerful kwa woman every mistake no next time any prophecy be be fra ba bia because everybody of fa ponko mu kasa ya no say everybody no to me use wo bia eti enye ne a JM awini no and a bayfo ma bi be yo butiri hu atutuo akotena TikTok abetena Facebook for it to look say they love JM Debbie. More good anymore so many years. And then I'm mobile pretenders. And then I'm mobile pretending for people to know say you love him. But ye shemu pa the Empress. Empress ye this na wali entina em so we di ne krechi wo MPP. Ekwentwa.